Faskar Bianglong Berta Kithanjia Bangnili Samika Cherong Harpi Aprangsi Berta Thepi Arjuita Breakjam block asai hemalong Congress atum petrol diesel anan kapaso puthak pinpura lo kapajil Akam patang kesita barla isek ing hanlang bungpen kasipajog jiaphan sen gravel kithog jiaphan hawaratum kachonengri Dendaghat ahitia thengno ing hanlang bung atawaralong MLA Joyram Ingleng kahumri dam Khonsing Rongpia Phan EM Hoipen pasang nang jipusi KSA Hauraghat Regional Committee atum pherang kiamai tangni hutke hangpon Amri Block Development Asai Hem along Amri Block Committee Meiphu Hemarikro Arideng Pen JE Padmeswar Medhi Arideng Pinpur Alo Pajerdam Bangswa Sailong Block Mondol Congress Committee Kongchun Bang Wonder Ingti Amri Mondol Congress Committee Meiphu Deni Amsong Lapen Klembang Dilip Singh Hanse Edison Hanse Gulab Singh Puma Lapen Duar Amla Mondol Congress Committee Dun Meiphu Long Singh Be Atum Chetong Dun Ramnath Kovind Hornbill President of India Rashtrapati Bhawan New Delhi Aphan Panongsi Non Kedobom BJP Sarkar ke Japon Angbong Petrol Pen Diesel Ador Kapaso o Puthak Lapen Modi Sarkar ke Japon Ningkan Trok Angbong Excess Duty Along Tangka ke Pabat Pon Penjang Thu Ador ke Pabat Pon Det Aphi Sika 18 crore Modi Sarkar ke Dobom Along Rat Atumaphan Kapasung Pen Ale Kachepalong Aputhak Ningdup Chepaklang Piuthia dang labangso corona avur hut kichulong leki junongle pen munitum hangjo ningrijo hositame hormu hortara dor kesu la pen petrol diesel ador ke pesu jela bangso Narendra Modi sarkar jela poan kidukilak phan ka oinai a sarkar pusinilitum condemn lo je nonamat labangso petrol diesel la pen hormu hortara kesu abang pakompon nangji diesel penjong se adorang pasulo putang te munir tum hormu hortar kichu kijuna hormu asonta adorang suponpo jang thuador kisua alogot kidukela tum kachunamun e ba kichu kijun ye phan kinam lasoka siksakta dulo lasi niltum panong pon sila India a presiden phan panong pon lo lasi pini la amri block office long Niltum Pinpur Alo Pak Pajir Tekang lah. Umpanai Pen David Singh Teron News Text Report News Fast Karbiang Long Dipu Taralangso Atowar Tok Thom Pen Hawar Kini NH36 Kachetok Dun 2-way MOS Pen Kaselam Bom Atowar Rongbong Tiso Arong Den Ilong Alang Roy So Slap Kalwar Kedon Along Longli Kitok Patang Tere Kajok Diversion Road Anatu Pensi Munit Atum Gari Motor Anta Celeng Pon Bomlo Bonta Arvia Sabagle Janglote Langbung Lang Plat Pensi Pabi Plak Titilo Lapen Inghan Kang Ther Kachinir Ajok Keso Kiun E Kachipot Manja Dipu Kapale Jiaphan Sungpik Anlopusi Hadak Arada Tumpen Chethan Rinti Kala non slet karbar klembom malong bang non kitang ti sek tabang non prabin pen kala driver duk along bang sen gewer bang nang hok pieson te pusi nitung so to warni nitung gari motor ke celeng kai kita siksak piglo la toar ke patang der pena jo asi non mat prabjin men labang so toar patang son te mesen busi ni tungai chuning rigang tu asi ni tum la patang da prang lo pulo tang te tum gari motor la pen rong sor ki sung ka tu ka venta sabu joy muchot po gari motor dong se celeng phun long pulo tang Lasi Slap Kalwar Along Longli Ki Bui Pachiklam Asai Der Chetlang Pusitame Diversion Road Anathu Abangke Prabjin Pen Sen Gravel Nang Thok Prui Asonte Labang Soki Sungpen Jokpo Puta Radatum Pen Karbiang Long Autonomous Council Mate CEM Tuliram Rong Hangaphan Chuning Ripon Manja Pen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long MLA Joyram Ingleng Deng Taghara Hitia Thengno Atowar Heno Et Puchinisi Adim Kahumri Dam Jesemet Dok Moka Pen Samilang Sodak Henlo Kedam Kewang Kisungnai Lasi Towar Kewak Eradim An Pamisen Jiephan Kewang Jia Rui Molomsi Bangso Towar Aputhak Sai Dengpo Lapen Kepatang Jiephan Ciklo John Craner Kepan Apar NG Pusi Perangkiat Thengno Joyram Ingleng Ningje Kontraktor abang ha sudah pura accident deh. Ama kam klaim ini.
Amara jum kan perlo, penenga tu tenda lo, penenga bang kena perlu kena tiga macam macam. So sembilan tahun deh. Ara kami kami jual bikon kopi rupiah itu. Acha. La kalau la so bang ke atuara bang MOS atuara. MOS atuara MOS pentakanang data ke suat ke wangi, bangku jadi, atuara bang ke economic guideline. Mana bang ke money itu sung dua orang lalu. Acha rasa tower sir ni jadi ba isi time estimate di mana tu jadi ningkani sengbong tangni ba 6 month mau tangni langsung estimate di mana itu? So itu ni abang ke 18 months ke tu. 18 months ni. 18 months ke bagi. Lama itu ni barita ke bagian aku. Contractor jitu koma aphan se adeng pipono sir. Lah bang ni lihat sini ada yang ke ini hati parti bus itu. Lokal tu juga ada. Pholoni pen Arun Kro News Fast Karbi Anglong. Karbilo Charlie Asong Mate KSA Hauraghat Regional Committee Atu Medical EM Khonsing Rongpi Kacheplang Aod Ador Lapen Kangtang Ui Alam Pen KSA Central Committee Kongchun Bang Thang Sing Timung Aphan Aod E Alam Aputhak Pinrem Lopusi Pinidok Moka Forest IB Along Perangkia Mai Ke Phahut Regional Committee Mai Pu Sotro Sing Teron Kongchun Bang Anil Kiling Atum Ning Pung Pen Ning J Relang Lila Puson Aod Kawai lapen Karbiang Long West Karbiang Long pen East Karbiang Long kape Chingri lapen rar pan Kisung ke boy kalang manja abang pujong se itu Karbilo Charlia song itil tip pen apran pen kangsel jera song par palang plot pen lam kang tang thak plotang te ili tuma song pen ke mantune ta chikoy de lapen ning samte aot Kawai abang pu aphan bang ke iya ma pen patun bek ngai tu sini tum Karbilo Charlia song Hauraghat Regional Committee pen bang ke Adimano la peka chuning rilo. More kita sedang nunggu, lapen condemn. We are condemned for Mr. Khonsing Rongpi to resign the EM portfolio. Lasi nilitum ladak Karbilo Charlia Asong Hauraghat Regional Committee ini penbangke alang lipat out of that position nilitum jong pondo nilitum Ningang samse chinamo zelang pan pinre pamelo pusini bitum ini harwajne Dok Mokak Pen Longkiram Teron News Fast Karbiang Long 1 number duar amla constituency arlo punja hidipiali kokli ka cetok along kesanga hem mate waiting shed ka wededa jok penanganatum akisung cetong nanglo pinpurmi kedam tang kongres atum sarkar kachari bomahutsi bangso waiting shed nang kimpilo sita bangso waiting shed ahem arta ningkan krepos soselo lasi ahem asar nunganta avedesi sampridang lasi non ke dobom Karbiang Long Autonomous Council along kachari pon ke thekiding pen anparta 1 number duar amla constituency MSC Prabhat Chandra Taro aphan punja hidipi ali kokpli kachetok along kachong hong ahem mate waiting shed nakipaleji aphan punja hawara radatum pen tuning ripon wathat langsu pen rajeng ronghang News Fast Karbiang Long Non hejong BJP Sarkar pen petrol diesel anam kapar lukrak krak det asonsi men hitia longta hormu hortar anam kapabat aputhak pini All Assam Student Union thihek pen AAS yotum thurpaksi dipo hitiarlo Union Minister Dharmendra Pradhan Lapen Food and Civil Supply Minister Assam Bhani Bhushan Chaudhary atop mepi ke kaipensi kachisong asai kedengpon petrol diesel anam kapabat ajok Kerona sang Dali anta anam kesopensi radatum nam nanglo anparta Assam Land Act Policy hai hoyanta politics pathui anparta Assam along leke kaya tengsi Ladakh Kheibarim arideng sido et nangji lapen industry ke beke che sophan longli ke pek jipu along ke 1 inch anta longli pek thekhe kalipulote avi fixita chipi det jiputa alang litum ke hang ke therpon News Text Report, News Fast Karbiang Long. Dhenta ghat beng along pang thek thetum atum ya jo por kimi chuen pen lut dam pen beng a file alosita hijik tekang et lapen tangka bangki pon long lelang puta bank manager topon bosmutari nangki thandun ke angsong karlu lapen siling pang hangsi beng alo nangki lut pusi than lapen samilang so thana long FIR piet lo pusi perang ke phan nang than pachini dun Pholoni pen Arun Kro News Fast Karbiang Long
কেইটা বছর আহি পেলাই ষ্টুডেণ্ট টাইমটো ঠিক নাজানো কাৰণ যিহেতু আমি দেখাম তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আমাৰ পাৰ্ট টাইম মেছেঞ্জাৰৰ কাম Karbi Anglong nonakaya owe kimia tum Assamese amek kacharlia bang ave pinasonsi thekpon long bang sojok Assamese amek sai hemate ajehak along klempon asai anat non owe kimia tum kasik sak thetan doko bang so along ki jongdam jipwa bangke Karbi Anglong along le ahin mate long le pata pusitame Assamese amek pensi tok bomlang bang sojok non owe kimia tum kisung thetanang doko lasi bang so putha non Karbi Anglong Autonomous Council charibom atumat hapon asonte mesenji athe bangso long le pata asai ke Karbi Anglong Autonomous Council atum ke claim un e akam ke kali bonta pini arnianta bangso long le pata puthak claim ponjia phan ke claim pon thek pon long le lang anparta electoral pusitame Assamese amek pen ketok ajok election vote ke jog hot pusitame kasik sak thetan doko lasi bangso kisung kapajok jia phan non Karbi Anglong Autonomous Council along kachari ke thegiding atum matha ponasonte mesenji pusi chirok tok arada tum pen chethan rinti Non malong so phan your time ton sina. come one come all TVS Langne Motors opposite Taralangso main gate Difu Manja Road Karbi Anglong Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes including all genuine spare parts, accessories and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Biar takang ton pen nang jirui thulo. Pinisamin ang Saihem along ta Congress District Chunbang Chandra Tamang Youth Congress Kong Chunbang Harmon Ingtiatum Jalin Ponsi Petrol Diesel Anam Kapabada Puthak Pinpuralo Pajirdam Bangso Hut News Fast Karbi Anglong Phirangke Longkiram Teron Pen Karjo Hut Kethake অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত কংগ্ৰেছ দল হৈ সৰ্বভাৰতত যিটো আমাৰ পেট্ৰল ডিজেল সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ লগতে এই পেট্ৰল ডিজেলৰ লগত সংলগ্ন যিবিলাক উপসৰ্গ যিবিলাক অন্যান্য লাগতিয়াল সামগ্ৰীবিলাকৰ যিটো মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে Anparta Sonthak Thaksi West Karbi Anglong District Congress Committee Abitungatum Setame President of India Aphan Panong Pinpur Alo Dongka Mukam ARO Arideng Pipa Jirdam Bangso Hut News Fast Karbi Anglong Pherangke Komol Katharpen Karjo Hut Kethanke Aso lockdown period pen api formu hortar adoke so bangkel ka sababik kusi tudam mat padam lo nil tum hake sita popilunga lockdown ese ke bangke sarkar aphan pilunga dili tum ki pudam na kok pilih dia dharna dona kok bangkel aku heno je lockdown tu tang kok ki posi petrol diesel bang adoro bang pilunga kok padare lasi kisung kena do kok joine si pilunga nil tum bang Congress itu high command na direction na tengke circular tengke ditum boya sana pilih tengke nitum piniar ni bangka dongka bangke lahaino nitum la rat jet mana joini petrol dia ador ke supen joini si piluman nitum bangke rat han piniar ni bangke ha Rastrapati itu excellency Ramnath Gopinath han piluman nitum pinpur lo bangka nitum kijir wajir pona kok prasin pen bangke piluma petrol dia ador bangna kapom nong ko lapen hormu ador ta isi perel padam nako ador pekom nako kaya tengil tung chunam long nako atheki sungki boy non lockdown sek ko bangke Non Hedjong Dongkamukam Municipal Board Pen Nominated Ward Commissioner Kelongdun Chandra Timung Pen News Fast Karbi Anglong Pherangke Komol Kathar Pen Chihut Chiput Lang Ikha Madam non ilido lage non Hedjong Dongkamukam Municipal Board Pen Nominated Kelongdun Chandra Timung MC dola lasi pinialang pen asap penangan Chihut Chiput pon arjukoni pancini tun nahumri lo News Fast kelang arar panangmen Niliman Sonu Singh Timong nili kitu dah langkan Kramsargon Dongkamukam Ward number 4 along sini Kampen nali keputusan na si nali pan nominated nali pon iglo ward commissioner nili ladak
dongkam kamalong nomor 4 long labar komisioner ke pek lagi ni son long ji pu marek ni cuci ni ne sedame arna mekan honpen ni lombok ni hemalulok ni ki do lapen hong dengan sebab aktan lockdown dukok nasi ni nahu damde amasi hala MP sir aki hai orang sing dia bang sini di pan nanti lo mana nanti di keluar nang po nanti pan appointment na isu lo lo masih ni dulu kopi appointment lo mana di sini di dulu cuci ni dia masih Milion tak cuma se. milian na cuma isel lo amasi nanti pan pan ke work commissioner nanti pan appointment na isu lo masih lo mungkin nanti 24 ni nanti ada picking konsel lo bang nang sini ke ha kalau dalam ke ha ukur bang ke siap dan ini pan nanti tunggu kalau siap dan ini lo sih nanti pan work commissioner nanti peke lagi laku MP sar nanti pan ke pilu kusi di pan nanti kan nasi ni kita so nanti people ke di curu pilo aki hai tujuan menghang pan ni curu pilo lakan orang sini pandalo lakan dongkam kam tahun lalu kita dapat chairman pen vice chairman pen ke lakan ke commissioner ke pan pasal ni lapu so lalu ni dongkam pan ni curu lo penilai baik mana sama dulu mela. Pinia Berta Lansi Pajulo, Dometap में